Abana bari kurenga muri kinana no bari mu kutende kumpira gw'ebigere umururu kungiri nk'umuringo gumwe go kubahwera kuri akora Center Ranta Julius Nwamanya director ari gushoborera ahanshongeje Abengo Sports Academy gezere kuhereza hope abana beta kubasa ko accessing a secondary bursaries English secondary education tuhereza hope abana batakwasa ko for access to education konka binetare ari kutendeka abana aba yashobora kukire kiroto cye kukundi sabana aba ibyo mizano kutendeka abana kujya ngo no murumo iyo no kukunda ko umuntu kugira ngo kacha kutwagwina ahubwo kwita kwitwa umupira bitatu kundi sabana abana nabo bagamba habinte birungi ibatungire bwa nyuma yo kwegita hari academy Abengo Sports Academy inyambere kuzo mwishomero rungi inyambere kuza school team yishomero kandi inyambere kugira micomero rungi. I had bad behaviors, but there is among my coaches, one of them called man helped me in having good behaviors. Timu yistage inyambere kintu cyango munonga nka STO mashomero abasare abasa kushoma ati yasini yafo kandi bikire habwo umupira academy cyo yambara abana bingi kushoma kuzo mu mashomero icyo cyukuriyetingaho chance y'abazire reducinga expenses zuba ku bantu bahereza yabw'abana babo. Musinguzi Kenesi umuziri nawe yashoborera ku Age Academy ihwerira abana be kugira imico mirungi hamwe n'amagara marungi. Abana ndeba active mu kabine n'imico kandi mbona abantu baramagaraga badukutegana samunonga mwino rero kubona bari physically fit. Gasha kwa Rio Jazz Jose abwa Sky TV agenshonga umururu kungiri.